Kajingyo rung lailan ki bar jilla ki bombyang ki kot kisla syakani ki jilla Meghalaya kat ba nangmi kisngi kla nangyai biteng bakani kla paw hading kajingyo bat ke Hinyo Trap Integrated Territorial Organization hito umsning circle ya arngot ki bar jilla ki batmu ban rung bian yakini ki bar jilla ka senglayo bat ha kharwai direk rompang arja pun rio na kawai kali sumo kabodan new registration number AS 06 BC 4920 ha omsting bypass hading ka chingyo chingtip na ki besong lang ha ka te kali ki badai ki trai jilla ha ka chingtok ket igni ki bar jilla kila aida ki thumu bali sha sumar shenegrams hanrai ba pani kot isla kimdan satya kumta na kalyang ka single IT igni ki bar jilla ki pulit ka infiltration check kit kabaran ha bernihat banle ekbarang kam मेरा भाई बात करना चाहता तो सब देंगे सामान लेना था सामान उतार दो पहले पहला itu सामान एक गाड़ी में सर मेरा भाई बात करना चाहता सर सर मेरा भाई बात करना चाहता सामान तो हम अंदर कर देंगे अंदर कर देंगे kartu macam yo kajitik kajui baladon armut kipas senjata ki bawan apa Nagaland we bali na Bangalore kita di Rajraj mi kasi ki basham meta kasmo na Guwahati na Patan Bazar nakalaya nga job ki akor bakikeu kali nang tay na Patan Bazar kila ibhari na ki armut kibreu ni muslim idei atar kibreu ki ba kam shembang tegi ong gilek na begini kira dia ki illegal migrant ki ban kios na si Rajraj mi tegi persang ban muat la wal ki kuno ban yo e phone number yang di Kira sembalang di bopera per dengan negara beri negara macam ni. Mar-mar hata ila kiadon bafone yang naslong Australia itu Australia kira phone yang ba kisadan bafone bi mata ki bawan ni stong yang kata semua oi. Tegi ba kidang dari beri ki abu khar muslim ni basong ara semua. Tegi basong lang kat ki. Mar-mar hata ngalape ke kol bala po ui phone number baru ni number la receive ki. Bala ekran bagi ba hawa de mami basong ara semua. Ban kalau jangan kata kita batai ini kita kikam kita kita ini dulu basdang kita mengilai syong untuk Patan Bazar kita ikan ketin asmis ikan bagi utang beri basong taruh utang kasih ini ngairo ini udah beri basong pang pro aja kunci berkat suatu ikatin kita perlu kisutu suatu bahwa kita beri kita sudah di bakal tanya apa nigrim bagi terus ini kita kami tip mar-mar tahu lah phone ini berapa menak hosting begini kalian asal hai bor ibadat ijumi bor bakhamnya ngira swi pentip sini sai bernilai yo ban ini kali hapo muslim te indang ilai kali nilai pertoba baki wan ai kita sai tinggal sai baki de gibreu kiba mud bansuan mundrum ba sini ka jela sini te haga jikri juni ko ba haban sumar hapo nikirim tindak la kali ni lapan ki medical report ni lapan ki ID juki kim simladan kim simlabiang hiro kadang nak kawin kadang kat dalam sekian itu ya darkat kita kam macam apa dia kadang kalau kata ni subah begini beri ba inglah bantim ini saya gini beri bawan apa Bangladesh ni nak ini bercakap berper mar-mar hantar lah phone ni badi pe yang inflation osi inflation iri yang ba apin pak lagi staff nanti nama radio kita hashtag nanti kila pak lagi staff nanti ni po inflation berkila po yang muslim Lepas nak poin muslim kita yang keren, bangga ngawang yaki staff lagi kunasam kamba, kane kamera macam ni, kane kamera macam pi, kabari benpet, raya ba, dan begini ki kes ki ba, habat pet demi kunun sembarang kamera doi bi pisau ni pogin, nak kena jukir ki accept here kasi bakla ki long ba hawa imla ban len, kerana ni kalai dan yang tay, bangin persang, bagi nilai bentek kami. Benar bagi orang mau giba madasni kebun di kali bagi orang tay kadang imla ban tip desi bono teka suwa giba ya pila perset dari bekam tersuwa ban pek ba pek parmat ya giba ya pila bentar ina kasota kajingero na situ di anut ki trajala ki kasih besok atau kali nangit bagi di baskem jemut ki pro aja bing hiro ba kim dan kajing ser mas ni bagi dan kita bagi beri bekiu long bean kita phone lagi kita tip sini di sembalang
te nagadu sa kiway ro iparok ibras namba ada pisem kumkine esong kali lang lane piyawan lang nakaju kacaka unai sir idon rokan idon nakajala kajala pila poe caka jala de pentip yang ini kuna sebelang ibu kata yang ini dari kiway ro pentip saki kenang ba kita gibru kiway kin miyo ban rusuk sine kajala kajuni takada otang ini kedi di bakendia ngakwa ban ai kajing hublai ya baro kidakot balai dan lang tarsi menuju ekstrim nomor itu na muslim te baru ya ki polis na po information bersikya dari nomor stesen ba kum information kamde bandong ke passenger aba yaki la banta bakin dipe ya kata ka bhag me nomor yaki kidi sakri pa ba dari na ya ramu juki la pe ni penon se barang kata kami hapsu te ngamde banga persoalan ya ka information dari ni haban keren nomor ka kajing ja kajing la di kadena tengah room te wala kata ro ngine ipek lang ngine senran lang ngine semat bo maki istrat dari kamalang kami awak ngiru istrat na kamera ni ba niko ai kadeng jopi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.